Ni weregero boko mutegererio Wero TV kiumia gya kwikia thongi na kinya weekend yeku nenderete bwega ngako watogeni kiri mubango jo twari uma indire antuku yanarwo tukomba kwithura tukiareria mantu jegie ana beto na ndategera ndene ya studio kama kawaida twina mami Priscilla Nubugi kwega sana mama karibu sana asante kiumia gya kuya kari atia kira thongi muno inyaga yakwa ikia thongi ndarimite ngako watogeni kabisa amen mutegererio Wero TV ngakurikene namba yetu SMS ni 40321 40321 ntuko yanarwo tukomba kwithwa tukiareria mantu jegie ana kirimishieto mam tukiambia wetegero kona ana ikitharimo bareta kana ithina kiri family ana tokaego ana ndene family ana bedara baikitharimo gikinene muno gaciruriga ko muntu aegi ana ndene family na bati kwithirwa aicoka ireja mwathani we nkatho muno nontu in fact kwithirwa kwina mwanya jo munene muno njaira ina ana ire mwathani aete ana na irete na ana mutegererio Wero TV ngakurikana nombe kwithirwa gitutumira SMS gukurukira 40321 40321 tukuyanarwo komba kwithirwa gitutumira maoni no kuona theka ana beto bombete kwithirwa baretete mantu jamega kiri family shetu kana no kuona theka ana ithina bombeta kwithirwa bereta kiri family no tundategera nkona antu baba ingi bombeta kwithirwa bakiuga ana rimo ibayete thina na bangi bakomba kwithirwa bakiage ntu kemana ndene ya family tutumire SMS gukurukira 40321 mami no kuona theka ana bayete thina kana ikitharimo kiri family ana baete kitharimo gikinene muno nontu ikukwithirwa kwina mwanya jo munene muno kana ikwithirwa kwina mwanya jo munene muno kirinja ire yeja ni twana na ire etejani na kinya kukethwa kwina gikeno gikinene muno na ndio tegero leona ana ikitharimo kiri family ana ikitharimo gikinene sana kuma ke murungu na tukiendelea niki aciari baraba ingi bomba kwithirwa bakiendera otaga kiri family imwe kwi aciari ukuona iba kwendera ana bamwe niki ja gutegera kwi aciari bamwe bethara baina tendency kana karumenyerie kakwenda ana baraba ciari rutere rwagwe tugerese kethanethe akethirwa akienda ana baraba baciari baciethe kana ba ujo ngina na wakethirwa akiendera bacio ngina na ontu bubu tethara bubugi kinyanini na no kurie nombe kwithirwa muciari ugwo gite mwana no komba kwithirwa utikwenda mwana oto tore wendete ore ungi ikwithirwa kukariu no ntukeja gutegera aciari bamwe omba kuona kinya muciari akiaria ukaigwa mwana nyake muciari akigondokera mwana akamwira etagwa ngo karija babagu etagwa karija banyakwe no kuona na ndi na jawi makosa ja manene muno okay na twategera imbiana batetha iria kiri family ana bethara baikitharimo gikinene muno no keja gutegera njairete na ana batethera baina gikeno njaije na ana nethera na gikeno kia ajabu na ukeja gutegera njaire na ana muciari ucio nethera ina muntu kinya wa gutuma tugerese ora gutena mwana menya atena muntu wa gutuma akenda gwita kinya ja ndukene no engoga ukaumara ekire iratu acitire ndukene no kuona lakini muciari ora wina kana akauga ng'ania njongo tume no kuona within few minutes muciari ora nawe agati kwa geithagia ngugi ingi mwana matukange amugurire kintu kiria kwendaga na yenderie kwou ana ibethera baiba utethi bubu nene ndene family na muciari abanga kana couples babanga kuona anare irira bagurana batonya kiri marriage kana before bagurana mbere bugurana riria bukugambania iri anto bandiscassa wakamuria wana ndiri twagurana ri ugo wenda tugia ana bangana wenda twariga itumboi no kuona nande o mbere butiguranite iri anto bandiscassaga ukaigwa kethira ukomba mantu ja muntu ujo menya ukandiscassi bwagurana akwira arenda ana 10 na ugo tikwenda ana 10 urenda ana bairi kana bathatu no kuona nande ka bukambiria kumena na oryo lakini bukeja kuba bondiscassite kurio butijukanetie then ugatonya ndene marriage na utonyo ugwe undecide kana
wiji muntu oku arenda ona nona no bateri kwa mwana na bangana nkona kana ne ana bangana family ekwe kethro inabo imukuru kana imwekuru bobati kwa mwabu bairi lakini mamu intakaira nkona egita rimwe mwakuru no ethro akenda na maybe bairi mukuru amwira okagiana bana ne atakumba kwethro gwekareka monka gukethro antu bakiere nawa nonto maybe mwakuru no I insist abura oni ana baran kwenda ne ana bairi nagwe mukuru akauga hari oni ndenda na bana maybe beta mel bakomba kwethro bega urana bakauga nitoge nya bathatu kana na atagwethero gwikarika na ndeja nukuona na ndeta yari bwaririe mbere bugurana na bokwija ho ndene marriage bugurane na ndi muntu nakugarukire akwira na ndiri ana gatukongera ura turenda gabaire na ndi nkwenda bathatu kana ngio ndirai na baire ndirai na bathatu na ndi ndenda bana nukuona kana murungu na wakabuthari makinya na twari aki ukuona mukuru uju ndene nyomba ate kunganirwo na kwenda kana gakambo ya ntoaja nukumenya bote karabo maniritie gacururiga uropo kathithia kabo karomba mwathani pwere mwathani no ntu mwankirira gugutwa twari tuthaturi murungu na ndi tweka mboi nukuona na bo akarabu maniritie mono nteto eu ni tumakinya mari njisi cikathukana mutegere wero TV ngakurikana ututumira maoni jaku gukurukira 40321 40321 na mami Priscilla ndategera mantu jegie ana ijaretete thina mono kiri family ukethwa maybe uni ndronere twana twatwije twiri na ndagia kana gakari kana uni ndaero twana toka twari twiri ndagia kana gakaije untu bubu ibukureta thina kiri family niki untu bubu ibureta thina ndene family no untu tugeta men mono antu arume batitosheka sana bara baingi batitosheka ukeja kwithwa gwegi ana batware aki no untu muntu atega akona jeka athira kana jeka family yagwe etiendelea gukura na ndi kaingi mono baingi baugaga ntena muntu ogutigira rugai nukona nande akenda mono kana kamboi lakini sio lazima mtu apate kamboi no ntu no wite na mbere kinya kwenda kau kabana ukethwa no kare tu kaegwa ko kendira mwanka ogie 10 ari na njire mwe kanengi antu ibati kuthwa baitosheka no ntu twana tutu mantu ja type ira ukaegwa imurungu nditamaina ate mwanandamu na riria ndategera ukumba kwithirwo kiaria mantu tegie kamboi na kari otegera tene nona kana ga kamboi kaegi igekiri mbere nkurukia kana ga kari niki kwari umbere igita ria mbere ara twauma kana bajojo beto bamami beto igita riao gwatwikaga ana bari aciari bajoka ya ana bari batene gitumi sana kwatwika kinya mwana omwari atithomithwa mwana omwiji kathome no kuona no ntu bari njisite yani mentality nge kuga ati mwana omwari gakagurwa ete njaingi no kuona na ndi bakaraje kaba utarasara kuthomithia mwana omwari no ntu agaikio tonga burai njaingi na ndi kuona mwana omuthaka no wathomithagwa sana boys icio cia thomithagwa no tegera tene na thaiji igwe kuwega uria na ba trita wa mbere kana ithaiji ithaiji irio kwithwa gukarisa sawa no ntu nande na mwana omwari no muthaka bonthe te yaiko kinyoke jotegera kinya jontu gatiba yetu nande e Kenya ne equalize kana ne ngananirie mwana omwari no muthaka no ntu kinya kiri kwegie kugairwa rugai obati kugaira ana bonthe bariko ketheriki mwana omwari abati kugairwa uro kagaira muthaka no kuona no ngabo kethirwa bogete kana ira ya unge no ntu maybe mwana omwari we na gori na nare ari ina into bingi bogete kana iria tu ende gigatiba eriuga ana bonde ibangananu na ndategera mamu nyekija mantu nejegie kugamiunda kinya thaiji ndategera nkona untubura botene butoma nontu otegera kiri generation ira turi ana bari bakugairwa munda lakini urithira njaimwe wetakiri njaimwe maybe na ana bari bana ana baba bomba kugairwa kwota
makerwe teni bwendi no kuona ontu bobo bado tenere tirauma ndene yanto na ndi sana sana o kauntu kara bendaga mwana umuthaka kana mwana umwiji kara ba muvariaga especially ta miru yetu batatiga kuvaria mwana umuthaka ngurukie mwari nukuona yani batethagia nikuo no ndokeja gutegera gita ria gukugagwa mwana mwari gukaro ugu ambira ati bamba kurumwa gakuota bakero gakuota kaure ana bari ibendie nukuona bagane kede imbesa kana kede nyemiunda nemenene ukona ndaka ciene nkro nyai ithano ende ana bari baine nkro ikemwemwe nukuona na ndiko ukona onto bobo tauma ndene ya meru lakini mambiga uwa bakiuga atire mwana mwarire tire aguro naria nethire muthakore omugurire aga irimiunda nande ndaka baba brothers bawe bakira maybe mwari ureta side ira kethiro na miunda mingi nkurukie ndaka nkurukie atarongina nande ikio kogwa atarongina bamwe bakiuga yani batu are bagairwe munda batu ikumiria nande ari bateba ikumiria no ntu ningi niki kwe mwana umuthaka kwe mwana umwari uciario ura ntiari te sawa ko unande ura gatiba kuga ana bonde babati kwithwa bariku akika babati kwithwa bariku nontu kinyoke ja gutegera kiumenyeri bwa aciari mwana umwari na komba kumenyera aciari kurukinye muthaka kinyaguri ari ona ari alafu ndategera mamprisira onto bobo bakwethirwa butena maybe kana gakaije kana gakari igotuma maybe akorobara bainge bakethirwa bakiumagaruka kana njaira nyinge kathukana iandiversary kumbo ure mpumba kwira ategeri ba Gweru TV ugorobwa narwa kambo mbomba kubera ati ugo no bati kuromba mwathani agakwa kunganirwa ukeja kwithwa weki kinyana bari aki iguo nganiri na kira wina kyo kaira ana bari baku na ana babari bakumenyera ujora ndaka ciaku ikwiya gukumenyera na niki Dira mwekurume bioni kagurwa tanarwa ngeta gwakwa nkethro nkumenyera mukuru okwa boega maybe ngukara mwaka jumwe ntina kana ndamenyera mukuru okwa mwaka jumwe ndona kana gakwethira ikari kana kaeji ukaigwa ndaka kana mukuru okwa akiuga atiri wendo bure ndirona gwa nte kuonwa na ndi buretire kimwana menye mbere ma mwari thairi agurwa nwethera wirigirite kugutharimwa na mwathani no agukutharima akika muntu nenda kakana kara kawe muno ga fasting born kare lakini uro bati kumenya ogoro bwana arwa mutegeri Gweru TV na bati kumenya ati ugo we mwari wagurwa mukuru okunwe fasting born yako no mwana mbere mukuru okunwe mwana oku wa mbere fasting born yenu nande ki biological noe ukethwa ari second born nukuigwa ao ni nani nawe endera mukuru I first born ndakwenda second born nande maybe kana gakwa ao ni mwari oni mwekuru ugo ki mwekuru nawe ki mukuru ogwe no fasting born nukuigwa na bobati kumenyanira ora bonanire nukuona bwena twana na botena twana enda neni ora bwenda nite kinya botena twana wendo bobote bati kufungua no nto bakwithwa ati bokuona twana ari na imbie tuma withira mwari concentration ire arari ne mukuru ni ikuthira igwita kimwana kabisa monka kore runyethira no kari ya mukuru by the way na ndi agwo uburu te bati kuriwe no kari na mukuru kinya kethia mwana nejire na gwatuika maybe kinya ngugi kuongereka ya mwana ojo weja menya of course mwana no mwanka ego concentration nukuona na bwa mbere moyo nojo na kwenda kinya gwonkwa na kwenda kumenyerwa nukuona na ndi kwa hivyo mukuru ora nawe na bwawe ati bati kujukia ati kamwe kuru arega kumujukia ina gitumi ari no nto mwana ora na kwenda attention yegwe
nkuruki iginya yethe na indategera nkona kiwiki akuru bara baingi baterele awa bamenya theka mwekuro wa kumona ati theka ati netumi ontu ndategera wiga wa mtu akiuga oni mwekuro kwa kugurana akwe na mwekuro kwa kwe wakana kawara wendo burandiro na bunthi buretire kimwana na ndio kumba kwethiro kiba advice boy gatumbe kutho twetegera mantu tegie ana bara bethairwa batikiri family yani bara bachiala outside the wedlock yes nande notagairo kona mami ana baba batumba kwithirwa betritwa the same nana bangi mono mwana akeja kwithirwa ne kareti kuma ome kinyoka geriatia mwana ora kinya mwana ora wewe engwa ati yani atigwa nganiri kinywa muthitheri atia mwana ora atigwa nganiri nonto owe tayari akethirwa akiereagwa owo tenyina na kinyoka muthitheri atia atigwa nganiri jora omba kwithirwa akimenyairagwa inyina wawe mumuciari na ne kyanto bethaira betreat kana inya mwana ojo etreatwa bothukwi sometimes injeretire niki ni uthuku bubwethero bwindene muntu akomba kwithirwa kibonania kimwana ojo kana imbi maybe twatagera no withirwa ina fredoku maybe tugenye imuturi no tagera inya mwana ojo uri otritwa ndene family ojo kinya muturi uri akuyo atethirwa tritwa mwana uo tritwa nande awo muntu nabati gutiriti mwana na njira yagirite no ntu bwambere ikiumbe kya murungu na no bati kujukia mwana ora ta waku ogwo ri muciari kinya kethira antu ome bate ona ogwe kwigithitheria mantu ja mega ogwe muthitherie mantu ja mega na wikiraga murungu no kuigwa ogwo gakira mwana ndamu no ntu mwana ndamu utegwo mbago kuthithiria no kuigwa indi ogwo mwana ora kethia ko ite wa mwithira kana mwana ukethira kejire aretwa gwaku ekuma ome so long as mwana uwa aciari mbere baku mwana uwa bati kumutiritiza waku na mwana atethero na makosa kinyani no bati kumenya bwa mbere ikeja kuthoga aciari ome emurano mwana oria aciarirwa ati kumenya ina agaciarwa no kuona aruma gucionera ara acionere ko mwana oria ina right egutiritwa na njira yagirite just like oria waku uciere na mukuru waku na tukiaria umata ndene ya Wero TV no tagairo kona mama ana baba barabeja abatiritwa ra guteagirite ibo ana barabomba kwithirwa bakeja nyumene gutethia family ra mono mwana uwomba kumutesa na kinya barabonga wero na mukuru waku kukethirwa ana bau nya bagatwika arebi mwana wore wogo kureteri gwatwika kinya nawe ugagutethia igita rya nyuma na no mwana no uwe wathe kutiritwa na njira yagirite akagurirwa nguo akarerwa bubwo yagikiu akathomithwa agaikwa college mwanka mwana ou akathithirwa o tabara bongwa uchiere no ntuike kwera wotijero ujuro muntu ukethirwa rukariata komba kwethira mwana ojo no komba kwethira akijo gutethia nde kuna inyatethia na bau bangi no tegera mamu no kuona theka akuruba mone kuruba mabora iri responsibility awe kurerana bao mono akuru especially akuru arebi akuru arebi bageta bakanywa ibora irwe nyakethia ana bao ibarejaga kana kethe ibanyunyaga kana kethe ibekaira nguo kana kethe ibenda kinya gwakirwa kanyomba kana kethe ibenda kuthomithwa ibora irwe responsibilities ciao mono bethe no kuona mo akuru aki kinya ekuru muntu nagwita agatonya mantu na jatagirite akoriwa kinya kethe akoriana inabo kwa uti akuru akigasururiga lakini mamu inyotegera kire society ira turi thaici no kwithira single mothers ibaba ingi mono iniki gitumi sana ukethira ibobote ko the responsibility as mother and the father ukeja gutegera tugerese no gurirwe na warega kunganira na ario gurirwe ana bara baku pengine no anire abo mena ndi ugeto twikethe no twike nyina no kuigwa no ntubwa mbere mwana ojo
iti kumaanisha no ntu ibwa thukanire nethe mwana ujo atenda kuria atenda kunywa kana atenda kithomo into bibyo nthe mwana ujo no mwanka akabienda kou kethiri bwa thukanire ubati ugo kwiritaniria no ntu ikeja kwithwo utiritanirie gurure mwana othe ni utibati kumukamata wita nawe na mamge kuria kiure kia mwisho ronto ndategera nkona thashie tu ikumba kwithwo igieta sana no kuona theka kana gakaije koreritu kiri society ra turi thaiji ukeja gutegera kana gakaije igaukana je kagakuriria na gitumite kingi akuru ibagire time ciana bandaka mwana o muthakari uma nyumba auma nyumba agatuika nande na ere self independent no kuona yani na ere mwana uguciatha wengwa eta na ara umara kenda kaingi atonya grupu ne itegete atia citiagirite no ntu bwa mbere muciari ate na time cia kwaria na muthakogwe amwira ajari ukaragwa uju muthiene mwana oroko na atonyanire na drugs ukona mwana ora atonyanire kinya na njobi na mwana ora akaumagara na agakara ura gutiagirite na ura atingikara igita ria mbere aria akuruka beta ana kinya bauma nyumba kwina ura bathithairwa counseling cia mwanya na ana bageta bobwega lakini narua akuru bethero batena time na ndaka ciao iandivezere kwenda kunenkera kana kwa mutegerio Weru TV ategeri ba Weru TV ukorobo narua kanka bera atiri aciari bakoro ibethero bari na time injega na ana bandaka na bakaba thabo bwega na bagakara na njira yagirite bacokanirie ni na bacokaniria ana baba bakara na njira yagirite na batetonya morebine no ntubuketha bwibonagia dangers ira ciomba guforo nyuma ya igita riao ria kitaburia kethiani aciari ba ekuru karithie ni ekuru ba ana baari nthiguru bathe ni ora babati kwenderia bubwega bathe ni bakore baikira kinya murungu nukuona na ana baba ibakore bagita kinya kanisene no ntobeta kinya kanisene bakarita no pastors na baba atiri bakabaritana mantu jangi jamaingi na bagakora na njira yagirite ngakwira ibwega sana mam Priscilla no ntobo mataro jago twantu kuyanarwa ibwega sana ngakwira ibwega sana mutegerio Weru TV no ntobo kwithiro gwatanirite na atwikire mubango jotari oma ntukuyanarwa na ngete kio kumba kwithiro gitaro bwega na ngakwira marieto jakone kasorori ga kamero engotiga na musemo jo kimeru kiriana betu juga atire muraga kwirwa atirega gikunjwa ithro wena igitare rega rujuri thari mo bya mwathani amen.